Akasbani Imphal, Wahengbam Rajesh na pau pajari, ahan bada marueba pau. Manipur COVID-19 positive over masing lising tarawm doi hele, naba pabagi sang na sada, humbudra nipan dasmik taret amane. Kendra na hari, Raja Kulum doi amasung Union Territory nipan da tabak lobagi interview mutat kre amasung. Bihar Bidhan Sabha Mikhal gi ahan batanga ki Mikhal gi tamak scrutiny pangtok pada mirep, sani humpu marigi ming ya kidre. Laibak isda malem gi laiset oiriba COVID-19 gi mayokta punna amata oina lantheng narasi adomsu aikhoi ga loinana masidigi ngakthoknaba araiba thong ahumkhak ngakna chatminasi face mask upiu amaga phut taruk lamna leibiu mai mit amadi khutsa toina hamdoktuna taru tanana thambiu lainas digi ngakthoknabagi matangda saknaireba comedian Thokchom Joseph Yare joy ranga loina tokpiro itaw kalia itaw samu na koi loina max upeko WHO hai duna corona hai bi maha hincha bi je miram lendegi pak chat khiroi hai ri masi suru nairaga leiraga section da mi makhai nahan khini hai ri aduna itaw mayam corona leina na dana ba section la se max upako ba yade ko Ado itaw, max khadang do upududi yade ko. Matam chupada khut na thamase. Yum dana sapo na khut se pangham da hamba. Ado itaw, khut hamba da chup tang lupadudi yade ko. Lam dana hand sanitizer sizin na bakaw ba yade. Mirak changadi yamdrabada mitar ani di lap na leina se. Akhoi sagon thobada su social distancing da those. Kaw ba yade ko itaw mayam. Adudi itaw chatlase. Housing mapung aga pau. Manipur COVID-19 positive over masing lising tarawm doi hengkre ngarang nungtil phawbada mioi lising tarawm doi supna marpudrani thoi positive over thenaki rises the housing active case lising ani satruk marpudrani pan lairi housing phawbada mioi lising tara chahum supna taruk naba phaduna discharge tawkre naba phabagi changna chada humbudrani pan dasmik taret amani Raijagi Haksel Bibangna ngarang numidang wairam thadorok pacherol amada hai hokiba pung konmarida mioi chamri nipu discharge tawki aduga mioi sani marphuni thoina COVID-19 positive over thenaki Positive oibasing adugi manungda Imphal West Dila degi chama kuntra mathoi Imphal East degi nipu mari Churachandpur degi tara taret Thopal degi tara manga amasung Bishnupur degi tara humdoi yauri Rises da hojik phawbada laiset asina siba migi masing marfuni pan sure Bishnupur jila gi laima pokpa mayai laikai Kaibul Lamjau Awang laikai Ningthakong ward number 2 da laiba mioi amamang COVID-19 positive oiba thengna badegi hariba mafam asi containment zone ni haina jila adugi deputy commissioner lautokre Manipur ngarang Richter scale da manga dasmik ahum yauna yuhar hakre numidang pung tara mathoi minit nipan adwaida hakibe yuhar adugi epicenter na Bishnupur gi Nongchup awang Nongchup thangbada kilometer kuntra rom chatlaga leiba leinung da kilometer manga rom luraga leiba mafam amadani hari haujimaki oinadi misi mina asok apangi pau phangdrabasu Churachandpur gi district transport office gi fencing khara ningkhaire hari Assam Rifles amasung Manipur Police ki apunba kangbu amana Bishnupur jila gi Nambol Khathong dagi haukibe irai numita yamlaba kuchuklai sing phagal e hari Assam Rifles ki PRO na thokpa cherol man hai akaknaba paw ama phangbadagi security force asina mafam adothi humbagi thabak chathaki maduda magazine yawa AK56 rifle ama magazine yawa 9mm pistol ani magazine yawa .32 pistol ama lethod bomb manga AK56 rifle gi kapa yariba maru kunitoi 9mm gi maru nipan .32 gi maru tara M16 rifle gi maru mapan M16 rifle gi grenade ama amasung radio set ama phangle hari Amaromda Assam rifle na haukiba sagol sen numita Bharat Myanmar mangkai paringda thi humbagi thabak chathabda mioi ani chingnaningai oiba mawongda chatlamba thenaki makoi bu khamna ba hairubada khamlamdana Myanmar ronda sensingki mafam aduda thi humbagi thabak chathabda country made pistol ani nongoi maru khara amasung Myanmar gi sel khara phangle hari Imphal More lambi gi Tengnopala leiba check post Assam Rifles na haukibe irai numiki numidang wairam da gari sing check tawada gari amada lupa lakh ama lising marphudra mapan rongi mamal oigadaba aina yadaba nisagi polam sing phagaki hari Lilong Police amasung alada gi volunteers sing ngarang numidang kaikhu maning laikai da leiba drug karbar toba mioi ani fare hari makoi dagi heroin gram tara ni thoirom phagapa ngamle hari tabiriba pawasi Akasbani Imphal degi ni
केंद्र की पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस अमसुंग पेंशन्स की राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र नाहारी राज्य कुलुमदोय अमसुंग यूनियन टेरिटोरी निपान थबक लौबगी इंटरव्यू तौब मुथतख्रे मांगनाई इंग 2013 हौरगा केंद्र सरकार की ऑफिस ग्रुप बी अमसुंग ग्रुप सी की पोस्ट लौबदा इंटरव्यू लौदनब वारेप लौकिबा अदुगी मखा तारकपने डॉक्टर जितेंद्र नाहाई हौकिबा मतम खरा असदा कैंडिडेट खरादा अचान मिरान नाइबगी मोंगदा इंटरव्यूदा मार्क हेन पीबगी वाकत कया लाकपा थेंगनखि बिहार विधानसभा मिखल की अहम तंग की मिखल की दमक स्क्रूटिनी पांगथोकपद मिरेप चनी हुंफू मरी की मिंग याखिद्रे अहम तंग पांगथोकदोरिबा विधानसभा केंद्र हुंबुद्रामाथोय की दमक मिरेप 1,350 मिरेप से पिसिलकी मिरेप से याखिदबसिंग अदुगी मनुंगदा ख्वाइदगी यामना गया जिला की आट्री विधानसभा केंद्र दगिनी रिटर्निंग ऑफिसर ना मिरेप कुरिपांगी मनुंगदा मिरेप 13 की मिंग इनवैलिड ओइरे हाइना लौथोकी हयेंग मिरेप से लौथोपगी अरोइबा नुमिनी बोट थासी कुनिपांदा थादनगनी केंद्र नाहारी लेबाक अस्त कोविड-19 की नाबा फरपगी चांग चादा मरफू मंगा दशमिक निपान अमा यौरे हौकिबा पुंग कुनमरीदा मियोय 40,000 हेन नाबा फकी केंद्र की हक्सल मंत्रालय ने हाई लेबाक अस्त हौजि फावबदा लैना अस्तिगी नाबा फबा मिगी मसिंग 1,59,000 सुरे लेबाक अस्त हौजि एक्टिव केस 9,9,000 लैरी हौकिबा पुंग कुनमरीदा अनोबा पॉजिटिव केस 9,9,000 थेंगनखिबगा लोइना हौजि फावबदा अपुनबा पॉजिटिव केस 1,59,000 सुरे हौकिबा पुंग कुनमरी असिदा मियोय 9,993 सिकिबगा लोइना लाइसत असिना सिबा मिगी मसिंग 1,08,933 सुरे मी सिबगी चांग असी चादा अमा दशमिक मंगा मरीने नागालैंड ngarang मियोय हुंफुमातोय नौना पॉजिटिव ओइबा थेंगनबदगी राज्य अदुदा कोविड-19 की केस 3,994 सुरे हारिबा मतम असिदा मियोय 38 नाबा फकी हौजिक फावबदा मियोय 5,495 डिस्चार्ज तौखरे नाबा फबगी चांगना चादा 38.09 नि राज्य अदुदा हौजिक एक्टिव केस 1,129 लैरी हौजिक फावबदा मियोय 19 लाइसत अस्तेगी लैखिद्रे इम्फाल ngasi pongba paukse singi maroi pauksingi damak akasbani imphal gi news editor Thokchom Jogendrajit leire Jogendrajit Thakachari Rajesh Imphal ngasi pongba paukse singi ahan malamaida fongnari ba maroi ba pausingda raja sida ngarang khwaidagi yamna covid-19 positive oiba thengnakhiba recovery su khwaidagi wangkhiba amadi laikhidaba mengoi masing Manipuri Nipan suri haibasina The People's Chronicle Sangai Express ki edition animak Manipur Mail Naharongi Thaudangi ahan ba headline tawri nupi de chathaba crime singi matang da center na advisory thokre rape casing tha ani mung da lusin gadabni haiba pauna pungna pham amasung hwel nan pawgi ahan ba headline tawri pawasi sana laiba ki na ahum so headline tawri state kulhumdo union territory nipanda thabak lowgi interview muthat kre haiba pawasi na sana laiba ki ahan ba amasung Manipur Mail gina ani so headline tawri National Sports University की मतंगदा यूनिवर्सिटी असिगी मफम इम्फाल वेस्ट नि हाइबा सरकार की वारोल अमसुंग नेशनल हाईवे दा थमलंबा ब्लॉकेट लौथोक्रे हाइबसिना इम्फाल फ्री प्रेस की अहन हेडलाइन ओइरी बीजेपी सरकार न तौनिंगदा तौरे हाइबा एमपीसीसी की प्रेसिडेंट मोइरांगथेम ओकेंद्रो की वाफमना मॉर्निंग बेल की अहन हेडलाइन ओइरी पाव असिगा मरी लेनबा पाउसिंग सनालेबाग इरेपाग संगाई एक्सप्रेस एडिशन अनिमकी सेकेंड हेडलाइन तौरी वर्क ऑर्डर की मतुंगिना चपचाना थबक सुदबा कॉन्ट्रैक्टर सिंगी बिल थादुक्तनबा शिक्षा मंत्री न खंगनख्रे हाइबा पाव असिना इचेल एक्सप्रेस की अहन हेडलाइन अदुगा मॉर्निंग बेल की अनिसुबा हेडलाइन ओइरी लॉकडाउन मनुंगदा ट्यूशन फी पिरोय हाइबा मैरोय सिंगी मामा बापा सिंगी वाफम इम्फाल फ्री प्रेस नाहारोंगी थौदांग इचेल एक्सप्रेस इरेबाक अनिसुबा हेडलाइन तौरी हौकिबा हिंगदा रिक्टर स्केल दा 5.3 की चांगदा युहार हाखरे चेहुल सिदा मरीरक योहा हाकी हाइबा पाव पोनफम द पोंगबा थेंगनरे कोरकोमना अक्टोबर 30 दा टोटल शटडाउन लौथोक्रे हाइबसिना पोंगफम सनालेबाग संगाई एक्सप्रेस की एडिशन अनिमक्ता एंकर कलम द फोंग इम्फाल द ngasi फोंगबा पाउसिंग द फोंगनरेबा तै पाउसिंगदी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पांगथोखिबा फिमांग लालमी लिंखतपगी नेफु मरी सुबा निमितका मरी लेनबा यावलगी इकाय खुमनबा हाइबा पीएलए ना भारत लालमी द लांदाखरे हाइबा कांगनु मसेन नुक्सिनदन मथबक तोगुमसे हाइबा यूपीएफ की वारोल असिनी राजेश लोइसिल्लपदा कोविड-19 दगी ngaktoknaba face mask upa फुट तरुक लापना लैबा खुद सा सेंगना हांबा अमदी माइ मिट तरु तनाना थंबा हाइबा अचंबा थोंग अहुम असि ngakna चपिनबा अमुक हना निंगसिंगजरी अरोइबदा मरोइबा पाव अमुक मणिपुर कोविड-19 पॉजिटिव अबा मसिंग 13 हेले नाबा फबगी चांगना चादा हुंबुद्राम 9.8 अमनी केंद्र नाहारी राज्य कुलुमदोय अमसुंग यूनियन टेरिटोरी निपान थबक लौबगी इंटरव्यू मुथखरे अमसुंग बिहार विधानसभा मिखल की अहानबा तांगकी मिखल की दमक स्क्रूटिनी पांगतोपदा मिरेप 2,943 की मिंग याखिद्रे पाव लोइजरे।